Ok, ljudi, malo promjena plana. Odlučio sam da onda bude cut i da ovo bude sada novi part. Ali još bolje ljudi, jer vas sada mogu pozdraviti u treći part od Super Mario Galaxy 2. Dakle, intergalaktička avantura se nastavlja u Beyblade Galaxy, ljudi tako se nazove, ali okej, sad je na vama da, kao na početku svakog parta, silujte taj like button, da ko manijaci življavate na tom like button, kliknite koliko hoćete puta, ali vas upozoravam, odnosno ne, trebate kliknuti neparan broj puta na like button, nemojte paran broj, jer ako to onda anulirate like, to je suboptimalno, to ne želimo. Ok, idemo začas ovdje i popnemo se vamo i idemo do ove Piranha Plant. Ovog se sjećam Super Mario Galaxy 1, dakle vi možete da uništite Piranha Plant i onda da se pojavi neki port, znači ne mora nužno biti uvijek zvijezda. Ovdje sad neću ulaziti u ovaj Challenge House, ljudi, ovo nam samo troši vrijeme, a nema nešto toliko zanimljivih stvari da se sad tu dešavaju. Ok, ovo je sada manje više bila, opet, ovo je sad opet nekad, ovom se sviđa ljudi, Ricochet, Mario stani da izvrši Ricochet. Ljudi, ovo me počne na World of Tanks. Ljudi, da li igrate World of Tanks? Da li bi volio da isto ja igram World of Tanks? Ja ću to isto nekad igrati, pravit ćemo mnogo... Oj, ne, bullshit. Moramo se igrati, znači, s tim Ricochet Mechanic, idemo, znači, odbijemo se, pa se ovdje odbijemo, i onda idemo dole. Ovo je fenomenalno, ljudi. Ovo nije fenomenalno, ali okej. Znači, ljudi, u ovom partu ćemo malo razgovarati, možda o, hardveru koji sam ja nadogradio. Dakle, ja sam imao u principu isti računar kao što vidite u deskripciji, ali koji su... Okej, ljudi, ovo sad postaje malo zajebano. Moramo paziti ovdje. Ajmo sad čas dole. Znači, šta sam radio? Ja sam nadogradio samo 8 dodatnih giga rama i sada stvarno bolje funkcioniše ovaj emulator. 3DS emulator i dalje neće da sluša. A čekajte, možda hoće kako sam nadogradio ono čudo. Ljudi, možda ćemo moći da snimamo 3DS Let's Play. Ako bi to, ljudi, bilo moguće, to bi bilo toliko fancy, toliko cool. Ali nisam siguran, hajde vidit ćemo. Idemo sada gore, BAMS, i dole. Ok, ljudi. Sad se nalazimo, ovdje. Idemo malo gore. I, opala, našli smo ovo i moramo sada skupljati ove Silver Stars. Ja mislim da se Silver Stars prvi put pojavile u... Pa ste dobro, Super Mario 64 DS, tu se one izmislile, dakle u remake-u se nešto dogodilo. Evo još jedne, ljudi, ovom se sada jako dopada da možete ovako da uronite i da na taj način nalazite ove... ovo nam pokazuje gdje smo bili, ok, ljudi, ništa, ja malo opet svoj neskill ovdje vama demonstriram. Čekajte, da li se ovdje nešto nalazi kod ovih rupa? Nalazi se, ali i ne nalazi. Moramo, znači, malo bolje da gledamo. Ajde idemo začas dole. Ljudi, što nismo ufatili. Ajde, nema vezi. Idemo onda ovako začas do. Neće tako moći, ne funkcioniše tako. Bullshit. Moramo da ići malo gore. Ovo ćemo izbjeći. I malo idemo sada desno. Tako, i evo nam je ovaj star. Idemo ovamo. Pa zašto ti bušilca? Ja znam kakav je to anime, ljudi, bušilca, čovječe. Nemam pojma, ljudi, šta su ovi iz Nintendo konzumirali po ovu bušilcu? Ok, malo otvori oči, ali kamera stvarno loše pozicionirana. U Super Mario Galaxy se kamera svakako ne mere, ja mislim, adjustment vršit. Tako da je ovo malo zeznuto. Eto da vidimo, pa ajmo probajmo ovako ovdje. Ljudi, nemam pojma gdje moram da skrenem. Znači, dole, mogu li ovdje možda? Ne mogu, ne. Sve se Silver Stars nalazi ovako ovdje u ovom bullshitu silnom, ali... Ne mogu ja sad njega da naciram, ljudi. Idemo šta je ovdje, možda ima nešto. Opa, ima. Odlično, optimalno, ljudi. Evo, ostali dvije. Čekajte, samo malo. Ajde, molim te, nemoj udari sad od njega. Ajde, skoči na njega, bravo. Daj nam taj up. Ne, bolan. Oj, majko moja.
A ja mislim da na onu zvijezdu moram past. Neću inače moći da joj pristupim. Mada sam teoretski mogu, ali morao sam da primiti hit, ali s obzirom na to da nisam imao trenutno... Hajde, molim te. Oj, majko, ma šta radim ovdje? Ok, ljudi, stvarno se vidi da je blind let's play, dakle moramo puno eksperimentisati, ima puno adjustmenta, ima puno eksperimentisanja, ima ona neke budalaštine koju moramo obaviti. Ali napokon smo i tu uspjeli i napokon se formirala druga star ove galaksije, ove Beyblade galaksije. Idemo začas dodol opet ovim putem, ljudi, nadam se da niste toliko iznervirani kao što sam ja. Oj, sviđam se ova muzika kad zvijezdu pronađete. Oj, ljudi, atmosfera je genijalna ovdje. Stvarno su Nintendaši, ja ću ih tako zvati, pazili na sve. Da bude atmosfera dobra, da bude... Ma da bude apsolutno sve dobro. Sve ekstra. Sve fancy. Ljudi, ja ću se malo morat napiti jer snimam već treći part bez pauze. Šta je sad ovo? Sad sam negdje drugo. A, ljudi, sad se nalazimo u unutrašnjosti valjda ove planete, jeli? Nismo sad na onoj površini. A, sad da nam pokažu da možemo ovdje sad naći ovaj Beyblade. See the Toad started collecting Happy Bank or something. Ok, hajde sad ćemo vidjeti ovaj Haman da skuplja. Ljudi, evo ovdje možemo power-upove da vidimo. Ovaj Beyblade je samo s power-up, ok, ljudi. Čudan power-up, znači vidimo ovdje koliko ima power-upova. Znači, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 power-upova imamo u ovom Mario titlu. Ljudi, to je više nego u bilo kom Super Mario 3D titlu u principu, jeli? Mislim da jest. Ajde, ovo ćemo krenuti, možda imamo sljedeće. Nemamo Stardust bullshit. Ali to uvijek možemo ponovo isprobati. Koji je sad onaj Happy Toad? Bankomat Toad, ATM Toad, tako ćemo ga zvati. Ne znam gdje je sad on. Imate, evo ga. Našli smo ga. Hello, dobar dan, Toad. I decided to become a banker, Starbits. Znači sad njemu damo, u Mario Galaxy 1 ste morali, right now I have in all, would you like to make deposit or withdraw? A čekajte, ali se možda ovi ne snimaju? Ovi se ljudi ne snimaju. Ajmo deposit. Tako, ok. Znači mi moramo, neće nam se ovo automatski snimati, nego njemu moramo dati. Ili možda... Ok, ljudi, nisam siguran. Ja mislim da smo imali više... Ili nismo? Ok, ljudi, nemam pojma, stvarno sam zbunjen. Totalno. Ovdje idem sad u ovu galaksiju. Hvala to this Galaxy. Fluffy Bluff Galaxy. Dakle, ovdje sve nešto... mekano, sve nešto puno vune, puno neke budalaštine. Sad ćemo naravno ovdje da odemo. I sad ćemo da vidimo šta se ovdje dešava. Dakle, search for the Toad Bridge, Captain. Captain Toad. Captain Toad ima čak svoj DLC, ljudi. U Mario 3D je imao interesantnu minigame i dobio je svoj DLC. Ali to nećemo sad igrati, ljudi, nemam pojma kad ćemo to igrati. Da li tu ikog interesuje? Čekajte, nešto ovdje kao sam vidio na drvetu. Možemo se popiti kao Super Mario Galactic. Ok, znači ovi coinovi i nisu baš toliko nerelevantni, ljudi. One više služe da neki rekord postavite, ali nemaju funkciju kao u Super Mario 64, Super Mario Sunshine, da morate prikupiti, ja mislim, 100 njih da bi dobili jednu star, odnosno Sunshine, Super Mario Sunshine, jeli? I evo neki novi enemy, on nas hoće ubiti, nećemo to dozvoliti da se dogodi, neće se to dogoditi, to zaboravi odmah. Idemo začas po ovaj power up. Ovi se pojavili, ovi malo posjećaju na one Koroks iz Legend of Zelda serijala. Ovdje imamo neki, imamo mislim dosta secret zvijezda koje moramo pronaći. Da li je ovo jedna taka, nije? Ovo je onako bonus room. Ok, ovdje moramo brzo pokupiti ove. To ćemo i da obavimo. U Super Mario Galaxy ne možemo trčati, ljudi. Možemo samo ovako, jel, normalno da se krećemo, ali... Ajde prikupi... Aj, majko moja, ne znam bi se šta desilo... možda se ovdje zvijezda dobije. Ljudi, nisam siguran da li se može zvijezda dobiti na osnovu. Hajde, ovo ćemo probati drugi put kad se budem ovdje popije. Ne smijem u vodu s ovim. Nestanem. Ajde, okej. Hvala Bogu da on uvijek ponovo spavna. Dakle, jedan spin attack i...
Čekajte, gore nešto ima. Vidite ono. Ajde, nećemo tam. Tu su sve sam onako star bitovi. Imat ćemo dovoljno star bitova. Šta je ovo? Je li ovo secret? Opet ovdje. Koliko ima ovih challenge-a s ovim coinoma, ljudi? Ovo je čudo jedno. Mislim da smo mu usrali, hoćemo li stići pokuda? Hoćemo, mi smo sila, ljudi. Idemo, šta sad ovdje? Vidi ovo ovdje, ovaj će nam možda sad otvoriti put ka novoj galaksiji, jeli? Da, ovi lume postoje i u principu, jeli, korsama običnim. I on nam sad otvaraju put. Šta je ono? Wow, ljudi! Ono je, nemam pojma šta je ono, nešto čudno. Iako je roza ova zvijezda, onda se radi o dodatnoj misiji, odnosno o skrivenoj misiji. Alright, let's do this shit. Idemo gore. Ajmo se popet i... ajmo pazimo polako. Hopala. Idemo dalje. Hopala, skačemo i ovdje. I sad moramo paziti. Gdje ćemo? Hopala. Olala. Magmozela. Idemo vamo. Tamo ima one up, ali ja stvarno nisam ja... Ok, htio sam reći nešto što bi povrijedilo, mislim... nacionalnu manjinu ili tako nešto. Zbog tog to nećemo da radimo. Moram te stvarno toga, ljudi, odviknuti. Ja imam u svom srcu, u svojim vokabularu dosta vulgarizama i dosta onako generalno dosta sadržaja koji je neadekvatan za mase, dakle na mase za YouTube. Čekajte, šta se ovdje krije? Da li je ovo normalni put ka zvijezdi? Ja mislim, jeli? Nije, ali nije ni secret, ja mislim ovo je stvarno ofirno. Ljudi, ako ovo ne vidite, onda trebate otići kod optičara. Nek vam sredi tu vašu jebenu dioptriju. Opala, hajme, nemoj pasti Mario. Ajmo, side jump, long jump, bullshit jump, idemo, hajde. Žu malo. Ne znam da li je bullshit danas dozvoljeno govoriti na YouTube, ja mislim da jest. I evo, napokon još jedna zvijezdica. Ok, parti ima još vremena za part, malo ću se napiti vodi. Pijem inače vodu sa magnezijom, ljudi, magnezij je odličan za srce, ali nemojte pretjerivati, možete inače dobiti mjesto na bubrezku, tako da... Hidden star, every planet has its price. Ok, zato smo morali dati coinove jer every planet has its price. Možemo sad ići do druge galaksije, mi to nećemo. Mi ćemo ići s redom, dakle sistematski u svim galaksijama ćemo se susresti sa Fluffy Bluff Galaxy, Fly to this Galaxy. Ovo je druga zvijezda bila, dakle ljudi, u pravu sam bio, ali malo sam pretjerao, znači, nema potrebe da sve istražujem, jer ćemo svakako tu zvijezdu morat naći. Ja mislim da nam se ovdje čak i secret zvijezde pokazuju, odnosno displejaju, tako da nećemo apsolutno ništa propustiti. Ajmo malo gore, idemo vamo, nećemo power up pokupiti jer je to onako dosta dosadno. Ohoho, dole ne smiju, što je ono nestalo? Ok, nije bitno, kakav je ovo nešto čudan? Opala, idemo gore i vamo. Dakle, neću toliko biti detaljan, ljudi, jer ne skirajte se, morat ćemo biti svakako detalj nakon izvjesnog vremena, jer Super Mario Galaxy 2 je pun secreta, pun side questova, pun svakake budalašne. Da li možemo, odazgo ne možemo, jesi ljudi lame. Hopala. Ok, Mario neće poprimiti fall damage, pa bilo bi čudno da primi fall damage ovdje u korsama, a kad na planetu sleti da ništa ne primi, to je stvarno da... Opala... Kakve su ono gore platforme nekakve bile, ne znam da li ćemo dogor otići? Ne, opet Mario Morgana. Ok, stanite malo, nemoj mi govoriti da moramo ono sad individualno pokupiti. Ima li ovdje power up, molim te mi reci da postoji power up ovdje. Treba mi oblak za ono stranje, ja mislim. A stvarno mi je mrsko sad ići po oblak ponovo i... A možda bi ne treba oblak, čekajte da vidim. Long jump, ovo i dobili smo Comet Medallion bez oblaka. Ok, mislio sam da treba oblak, to bilo malo zahtjevnije i teži, ali to nije bio slučaj, ljudi, to je ekstra. I
Opala, opet checkpoint, već drugi checkpoint, ljudi. Op. Checkpointi su inače neoporni za ovakve neskillere kao što sam ja, jeli? A vidite ovdje se vodopada dolazi ovi, wow, kako je cool. Ajde, neću ove sad boksove otvarat. Oj my god, ako udariš ono, oj, takav fail, ljudi. Nemojte opet dislajkat, opet lajkajte, ljudi, trebamo lajkat, morate me promotat ovdje na YouTube, ja sam ovdje nov, ja sam zelendač, ja sam ništa na YouTube, ja sam nula. Ali samo mogu da grindam sa vama za vašu pomoć. I ako naravno budem grindu, ljudi, ako vas bude više, da ćemo kupiti jači hardware i igramo da još bolje titlove. Igrat ćemo definitivno sve u vezi Nintendo na ovom kanalu. Ne znam, hoću smjeti monetarizirati to, ali ovako ljudi, onako ja znam da od YouTube-a za početnika nema hljeba. Odnosno, jako malo hljeba imam. Tako da to nije sad toliko nerelevantno. Ok, idemo začas gore. Ja ću pokupiti još ovaj jedan oblak. Ovo je malo suvišno bilo. Oj, ljudi, što ovo moćno izgleda, čovječe. Nemoj to radit, Mario. Oj, Mario, ti si totalno hendikepiran u mozgu. Evo ga, Captain Toad je on. Sa Monkey, oj, majmun, oj, majko moja. Majmuni su već poznati iz Super Mario 64 i već su tamo bili jako annoying, ok, ništa, bla bla bla. Nemoj upast dole. Mislio sam da ću upast ljudi, mislio sam da ću morat rageat, ali tu nije... Halo, Mario, oj majko moja. Šta tu izvodiš opet, kakav je to, ljudi, povraćam se. Tu je samo onako dodatna informacija da nam se povraća. Evo ga, nek sam te pogodio u glavi i treba, zaslužio si. Ovo je neki hipster, hipster ljudi, što mrzim hipstere. Pa vidite, ovo je fin majmun, on nam je dao intergalaktički majmun, ljudi. Ovo je najveći majmun galaksiji nakon mene, jeli? Ona je super. Super. Evo nam još jedne zvijezde. You get star. Ok, idemo koliko imamo time, da li smo napredovali. Ok, imamo, bit će još jedno 8 minuta dug part. Tamo da još jednu zvijezdu pronađem i onda ću katati, vidimo se na sljedećem intergalaktičnom partu od Super Mario Galaxy. A sad evo nam je ovdje power up, jedan novi, to mi možemo sad njemu pristupiti, ja mislim da možemo. Možemo koji hoćemo power up ovdje koristiti, hajde sad ću da to samo isprobam, začašću, bit ću brz. Ok, moram možda sa Lumom porazgovarat, ajde toliko. Vidite ovu gore ovako disko kugla. Što svijetli, ona će se biti jača kako budemo više zvijezda skupljali. Dakle, zvijezde nam ovdje daju neku moć, neki power, nešto nam daju, šta ja znam ljudi, i to je onako dosta pozitivno. Možemo putovati dalje, jel, što više budemo zvijezdama, što više možemo napredovati u galaksijama. Dakle, ono je valjda final boss. Čekaj samo da vidim što ovdje ne mogu, šta je ovdje problem? Hajde razbij ovo, idem dalje. Ne mogu ovdje pristupiti jer ja mislio sam da će se ovi putevi povezati, ali to nije slučaj ovdje ljudi. Ono je final boss u ovom svijetu, u ovoj galaksiji, jel? Vidit ćemo sada koliko ima galaksija, ne znam ja to sad napravljeno ko klasični Mario title sa 8 ovih... Breaking the laws of gravity. Newton se okreće u grobu ljudi kad čita ovaj level, kad vidi ovaj level. Ok, znači u cijevi, prisiljeni smo da uđemo u cijevi, ljudi, on nas guraju u cijevi bez naše volje, ljudi, to je, ja mislim da ga idemo prijaviti policiji. Gore se može popiti definitivno. I gore nešto ima. Hajde, nadajmo se da nije Comet Coin ili tako nešto, u drugom partu ću tu da provjerim šta je. Ajmo šta je ovo, ajmo. Malo coinova, naravno ja sam inače. Mi svi youtuberi smo željni novca i znate kako to već funkcioniše. Pa sve skupljamo, nisam siguran da li ovdje sad... ovo možemo promijeniti, dakle vidite. Ajde, nemoj pričati bullshit, molim te. Uđemo vam u cijev, da li je ovo bonus cijev, vjerovatno je... I evo ga novi power up, ljudi, Fire Mario! On je inače vreo, ljudi, on je hot. Ista muzika kao Super Mario Galaxy 1, ljudi, apsolutno ista. Znači, ovo postoji i u ovom divnom titlu.
I nećemo challenge. Ohoho! Šta je ovo, ljudi? Ok, Secret Star. Ovaj mi je lik već poznat iz Super Mario Galaxy 1. Znači, on nam isto nudi mogućnost da dobijemo zvijezde i sad ovo moramo se popaliti. Ok, idemo sistematski. Dakle, 1, 2, 3, 4, ok, sad ima vamo, 1, 2, a vidite već je jedan dovoljan da se zapali. Tu sad nisam znao, ljudi, to je sad malo bullshit. Ajde, nemoj srat, nisam znao, mislio sam da jedan može samo uništiti jedan glupi crate, jedan glupi crate, ali hajde ok. Ovo je naravno interesantno kako mu iskače, Ajde ponovo idemo. Ne valja frizura jara, ne moraš to promijeniti. Ok, ovo će biti jednostavno sada. Sad znam kako ide. 1, 2, 3. Ovo je sad fail. Ljudi, ako mislite skillovanog lika vidjeti ovdje na kanalu, onda ste na pogrešnom mjestu, ljudi. Stvarno mi je žao, ali ste stvarno na pogrešnom mjestu. Ovdje je samo fail, ovdje je fail. Osnovni metafizički princip postojanja, ljudi. Sad to znate, znači, evo ga. On je imao tu zvijezdu sa ovim ostalim otpadom. I idemo mi sad nju da pokupimo. Hajde, malo će biti duži part, nema veze, još ću jednu zvijezdu da prikupim. Pošto ovo je bila, jeli, kraća zvijezda. Jako fino izgleda nebo. Mada mi nije jasno otkud zapravo postoji nebo i otkud ovoliko oblaka, jeli, ovdje u ovim galaksijama. Mi se moramo nalaziti na jednoj planeti, ali ja mislim da stvarno ovaj naš svemirski brod na kojem se mi nalazimo, kojim putujemo kroz kosmos, nije dovoljno velik da putujemo, da ima svoju atmosferu, ljudi, jel? Ali hajde, okej, Nintendo igrica, nemojte se oslanjati na logiku. Idemo New Star, Breaking the Laws of Gravity, dakle isto. Ono je onako bilo malo secret, malo fancy, malo ovo, malo ono, ali hajde, okej. Ulazimo začas u cijek, welcome to the galaxy. Sad ćemo se probati samo popet. Ja mislim da samo moramo skočiti na ove, da, to je bilo ključno i ništa posebno, ljudi, dakle ništa spektakularno, nismo ni morali se ovoliko naprezati, mogli smo bez ikakvih komplikacija. Ovo je što ovaj seriji. I ne moramo mu ništa uraditi, naravno, moramo ga okrenuti ako želimo da postignemo rezultat. Bullshit. Idemo gore. Opala. Ovdje nemojte previše puno skakati, inače ćete doli propasti u shit hole, odnosno dark black hole. I ajmo, moramo na platformu se popiti. Hopala. Idemo dalje. Hopala. I šta je ovo? Moramo čekati da nas zagrize. Ajde. I oh my god, ljudi. Oh my god. Ajde, udari. Moram ovako, ok. Jasno mi je. Idemo dalje i opala, joj, Mario pravi akrobat, ljudi, nemam pojma kako to radi. Mario je dosta fleksibilan inače. I gore se nešto nalazi, bullshit. Nadam se da nije ništa previše spektakularno, ukoliko bude onda imamo manje problema. Ovo je, ljudi, stvarno moćno, kad se igra s gravitacijom, kako se sve koprca, kako se sve... Too bad. Ako ljudi ovo sada fail, ja budu da katam, ako moram od početka, ne moram, dobro, moje molitve su saslušane. I idemo dalje. Dole imam opet onaj challenge, a znate vi šta ja mislim o tim svim challenge-ima, sve je to dosadno, ali hajde, nećemo biti taki. Ajmo začas. Ajmo začas, pobijte ih. Ok, ovo je, ljudi, eskaliralo, ljudi. Ovo je eskalirala, motherfucking eskalacija. Ok, idemo gore. Hopala. Sad moramo gledati gdje ima neka galaksija. Opala. Oj, majko, čekajte, hajde moramo malo, ovdje da rašam, ali ovdje se ne može rašati, ovdje morate biti strpljivi, zato ja ovakve levele
inače i ne volim, nisam entuzijastik ovakih ni scrolling levela, ni ovog, ni onog, jer ja želim da tu brzo se pređem, jer želim da toliko mnogo novog titla vidim. Ali eto, život vam nije tako, život vam je... ima malo drugačiji karakter, jeli, nego... njega sad možemo pogoditi, pogodili smo ga. Idemo dole. Moramo se opet popiti na platformu. Opala! Ajde, molim te. Popim se na platformu. Bravo, majstore. Idemo sa drugu platformu. Nemoj ovdje previše jako skakat. Mogli bi se uprskat. Idemo dalje. Long jump rješava probleme. Ej! Ohoho! Ovo nisam tako dobro. Oj ljudi, ovo sam mislio da će ispasti šaka. Ali nije, dobro je ljudi. Moramo paziti, čuvat se ovog Twomba. Twombovi inače, oni su jako... oni imaju srce od kamena, ljudi. Oni su nemilosrdni. Oh my god. Ok ljudi, ja katam sada ovdje. Neću da vas previše zamaram s ovim checkpointima silnim i ovim. I vidimo se... ili ne, ajde nećemo. Još ćemo malo, ako vas stvarno ne interesuje toliko, ako vam se moj skill samo gadi, moj ne skill, pardon, gadi, onda možete slobodno da ugasite part, ali, ajde, vidit ću još malo ovdje. Prvo se moram popiti na ovu platformu, a jebeno se popiti na ovu platformu, jako, idemo dole, ajmo ovo, opala. Jumperonimal. Opala. Sad moramo gore. Ok, sad sam malo... ja mislio opet ću. Pošto tamo rečeno, sad sam malo se poboljšao, a opet se serim. Ajde, molim te, tebe ćemo ubiti jer si... halo? Da nam začas ovo nam se ne smije dogoditi više. Jump! Oh my god, hajde. Tu bez takfirda ljudi, ja ne znam šta je ovo. Ja ne znam ovdje šta se dešava, ali... Biće tu sve ljudi, evo ga, idemo s jedne platforme na drugu, elegantno se krećemo. Kao balerina po onom dance floor, tako se mi krećemo. Opala, tako, bravo, idemo long jump. Ovo ćemo malo morat zastati. Ovo je sad malo zeznuto ljudi, jer ako nas ovaj presuje, nećemo se provesti. Definitivno nećemo. Opala. Idemo sada gore i ovdje će